پشتی زیداتری 6 مهان ددست چکدارن داعش دامای شیا خوا رزگار بکد. لی پشتی دزوری تو هیانها خزانا خوا ندیدیا جبرکو ددست چکدارن داعش داماینه. کچا ازدیا 17 سالی به زور دهتا مسلمان کرن و ده زوجاندن به اگج امیرن داعش او بفیرنگی چیروکا خوفت گرید. داعش أبو حذيفة قلت من جوزتا شخرب من قلنا من جوزتا رناصر قو نبخيرات قلت بفيت أنا في جوزتا زوجين ويا أبو حذيفة هنقال شخرب بريم زوج عندهم زورة زوج عندهم شاركت محاكز برما فحسك قبها فكاش كاب زارو يا سرد ديوارا رم خوات شانكر هروس بهم خوات شانكر كر تانا كيس شبر متشو زارو أبو حذيفة قلت شرا قلت زارو برخوا كريا مقوم نافيش تب زارو قلت شرا مقوش خو قلت شرا زارو برخوا كريا قلت فرش ما كيش السود میناوی بدهان که چندن هنه گود دست چکدارن داعش داماین لهن جوان پشتی رزگاربونه شیان جارکادن خزانن خوا ببینن برو واجیجی هنده کندن هیانها بتنینو یک کز جیج خزانه خوا ندیتیا. راد بونم ما وتقوي هون قرآني وان بخواندن وتقوي عمل بابا بن راد بونم ما تشتيوس نزاي تقابلي كيبو برنا دارك الدور أزو كاتشكا قاديبون وسال ما كرنم آني دو راقي دي هاد سكري تعالك إمام دستي داعش ده وفي بينش مهن إسهاتي ما أزبتني معك مالك ورمامي خوات عايشم استيما في سنتري باشا لگوری داتای رکراوا وادی کو پیداویستین بشک جوان کچو جنج دست چکدارن داعش رزگار بوین دابین دکت نزیکی 3500 کچو جنن ازدی به دست داعش هات بونه گرتن هیانها 842 جوان هاتین رزگار کرن. نالین برواری روداو دهوک